Nege minado hiyo ile itura-ini ria Paka kaunti-ini ya Baringo gitumi kinene ni umwe wao akinyitithanio na mwendwa wake na njira ya unduire wa Pokot. Teresa June okite kuhujia na gutheremia dini ya Ukristiano na haha ni waguciririo ni mitugo na unduire wa andu aria akorire noguo agikorona ni atwikire umwe wao. Siku ile ya kwanza mama mpaka alifika area hii hatukukuwa na barabara, hatukukuwa atujua hata maneno ya kanisa, akatufunza mpaka tukajua Mungu. Area ya makihariririo guthii kwamba kuheo irathimo kuma kuri aciari ao aria megwatire makinya itura-ini riri, arume nao mari mihango-ini ya gutigirira ati aria megwikinyia igongona-ini riri makuinuka mari andu ahunu. Ngamira iria thĩnjĩtwo nĩ imwe ya iheo iria aciari aya maretitie kuma kuri muhikania. My husband had to pay a dowry. One of the things he had to do was buy a camel, $500 or 50,000 shillings for one camel, and he had to do that and some other gifts and money and things that he had to pay the dowry for me, to my baba and mama. Niga thabari gatari gakuhi merekeire kugira irathimo kuma kuri aciari no nyimbo iria no nginya gitongorio ni murugamiriri wao igatuma maikare macanjamukite gutekumakania kuria maratwikaniria. Muciini uyu ni nginyagia athuri kuma miena yeri mambe maikare thi na metikanirie maundu-ini kahiri. Thutha ucio mwanake akarugamio kiugo-ini kia ng'ombe haria kwamukira muhiki na marathimo na njira ya guitiririo iria igagatu. Ona thengia wa gukorwo muhikania niwe Tony ndari no menyo na hanini wigie unduire uyu agatariria gikeno giake gukorwo ati uhiki wake ni wa mwanya. Dressed in our wedding attire and then went to Baba to get blessing, and then after that we came back here to celebrate and have food. Eria ya marereirwo bururi-ini wa Amerika undu uria utumite ikari kuigwa mayukitio ati ona thengia wa mathina maria mageragira kuri ona andu maraguciririo ni unduire wao. Culture yetu tusiache nyuma. Kama kuna culture ambayo inafaa tudumishe kama ile ya sapana, kama ya dango, hiyo tusiache. Lakini kuna zingine ambayo sisi kama Wapokot tunafaa tumeona ni inatupeleka nyuma sana, hiyo tuache. O magikuguagira mwanake ndanatigwo moko matheri amwara atugirwo na nyumba eno iria mametaga manyata kumuteithiriria gutwarithia na mbere unduire wa Pokot. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.